Mina ibizo lami kuthiwa nguDokotela Letina Jeranyama. Ngihlala eBoston, Massachusetts. Siyayibonga sibili inkosi ngoba this year ngoMay sasile conference ye-Interdenominational Women of Faith, and yimi engiyi-leader ye-Women of Faith, and i-conference ya this year siyambonga uNkulunkulu, abantu babuya from all over the world. Abanye bevele eZimbabwe, abanye bevele eGhana, abanye bevela ezindaweni ezihlukeneyo lapha eAmerica, eTexas, eCalifornia, Tennessee. Abafazi babuya sibili, and bayajabula ukuthi next year bazabuya ngoba impilo zabo zatshintsha sibili, balama testimonies ukuthi uNkulunkulu wenzela izinto ezinhle. Lo ngomnyaka wesingaki lisenza lo mhlangano, njalo ube lo mehluko nxa siqhathanisa nomnyaka ophelileyo? Kwakulo mehluko ngoba lo nyaka sasilo musician uThembelani. uThembelani uyanceda ukuthi ama youth bayamthanda Sterek. So this year kwakule improvement ema youth abuya e-conference, and futhi kwakulo bishop, umfazi ka Bishop Doug Howard Mills, owayenza ama-crusades eZimbabwe in almost 30 different cities. So abantu bebesebemazi ukuthi umuntu othanda iZimbabwe and ofuna ukuchumayela ivangeli eZimbabwe. So sabonga inkosi ukuthi lamanye futhi abeGhana babuya ngokuthi umfazi kaDoug Howard Mills wayekhona. Ngomnyaka ozayo kumbe iminyaka elandelayo libona ngani lizaqhubekela phambili lilomculo? Actually uNkulunkulu uyasinceda ngoba next year sile mhlangano emithathu. Sile one oyabe useBoston we-April 20 to 22, 2018, and then wesibili siyabe siseMtare eZimbabwe. Siyalinxusa lonke liseZimbabwe ukuthi libuye emhlanganweni lo, and then wesithathu sabe siseJohannesburg eSouth Africa. Siyayibonga inkosi. Wahamba njani ukuthi lize liqoqe imihlangano eZimbabwe naseSouth Africa? Mina nganxuswa umama uTaunashe, uDr. RF uTaunashe ngoJuni. Wayelo mhlangano wabomama eHarare International Conference Center ngoJuni, June 15 to 17. And ngathi sengikhona ngale omama bemtare bathi buyani lizosifundisa. Ngase ngihamba for one day, bathi hayi langa ele1 it's not enough, buyani lizokwenzela ikwenza eAmerica for 3 days. So yikho kwayenzakalayo. Omama basibiza bathi bayifuna le i-Interdenominational Women of Faith ngokuthi usually babe behlangana labo mama abe-church yabo, but lo mhlangano ngiyabo mama abavela eSouth Africa, abavela eAmerica, abavela in different countries. Sidomisa uNkulunkulu sonke. eSouth Africa ngahamba khona ngale lo bhuti wami osebenza eSouth Africa. So ngathi hayi ukuthi ngidlule ngimbona, ngathi sengidlula sengimbona ngase ngihlangana labo mama babembuza ukuthi kade wawuye kwenzani eZimbabwe. Ngathi ngangiye kwenza ngangenza umhlangano wabo mama. Bathi lathi siyawufuna lapha lingasikhohlwa. So ngahamba eZimbabwe uye kwenza iconference. Uhlubuye ngapha leJohannesburg siyalifuna silambele into zomoya. Omama bayafuna ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Lizagcina khona lapho yini kumbe lapha seliqhela liye kwamanye amazwe libe kubo UK, kubo Zambia, kubo Malawi? Sifuna omama bonke abavela emhlangano emazweni achiyeneyo babuye. Sikhathesi sile invitation eyokubuya eCameroon, sile invitation right now eyokubuya eIndiana,
khanya ngani umhlangano lo Women of Faith uzaqhela usiya kwamanye amazwe. Laba abanye kwamanye amazwe nxa befuna ukuthi sibuye sitsheleni sile website yethu bazanika ukuthi ngikhuluma information ye Women of Faith later. Lapha ke sihlangana siseTennessee. Semhlanganeni wenye njalo inhlanganiso ye-Women of Dominion. Inhlanganiso lezi kazincintisani na? Hayi azincintisani ngakho ukuthi ziyancintisana ngangikho lapha eTennessee. Thina singamaKristu asibelieve ukuthi kusile competition. Asilamoya lowana of the world ukuthi siya compete. Hayi siyasukumiselana sisenza njengoMoses eBhayibhelini wayelabo Aaron abanye ababesukumisa izandla zakhe. So nxa kule meeting eBoston abe Women of Dominion bayabuya. Nxa bele meeting ngapha thina eNashville Tennessee siyabuya sifuna ukubambana sisukumise iKingdom kaNkulunkulu umbuso kaNkulunkulu lapha emhlabeni. Akumelanga sikhompete, kumele sisebenze sonke ngoba a kingdom that is divided against itself cannot stand. Asikho ukuthi it's about the kingdom, it's about ukuthi sisukumise ibizo likaNkulunkulu. Nxa lichumayela iWomen of Faith International lichumayela ngalikhulu. Hayi Women of Faith International njoba ngikutshelile ukuthi amanye omama bavela kweminye ama countries bayabuya. Women of Faith sisebenzisa isikhiwa. That is a difference. Konke kwenziwa ngesikhiwa ngoba silabantu abavela emazweni achiyeneyo. Okwenza kube lomehluko leWomen. Kwenza kube lomehluko leWomen of Dominion. Even ukuhlabela konke ngokwesikhiwa, ukuchumayela konke ngokwesikhiwa. Ikhuthazo kanike ongayinika kubomama abangamalungu kumbe isifiso sokubuya emhlanganweni. Ay, bomama kumele lihlangane labanye abomama ngoba uyaba exposed. Ungahlangana labona umama abamazweni achiyane uyafunda lokho ufunde lokho. And uJesu wasitshela ukuthi hambani emazweni, hambani konke luchumayele ivangeli. So sifuna ukuthi nxa lifuna ukuthi siqalise iWomen of Faith kumbe khathesi sisemthare but lifuna khonapha lapho lihlala khona ukuthi sibuye kobulawayo lihambe sile information website www.womenoffaithministry.org. Kule email address liyasibhalela sibe sesikhuluma lani ukuthi sesibona ukuthi senzeni. eBoston umhlangano weWomen of Faith is April 20 to 22, 2018. eZimbabwe August 9 to August 11, 2018. South Africa August 17 and 18. Information yonke le ikhona ku www.womenoffaithministry.org, or you can call 1 country code 1-508 353 4646. Uza edit nje. Nxa ufuna ukuthi